FBI, tu je Hydro a dneska tu mám dvoch hostí a mimochodom vítajte pri prvom challenge Cinnamon Challenge, čiže škoricový challenge a takže dneska tu mám dvoch hostí a jeden je Macejík a druhý Timonius, prvýkrát je so mnou na videu Timonius, dobre, takže toto je Macejík, no toto je Macejík, žere delisu, no to nie je reklama, nebojte sa, to nie je reklama, to nie je to, len tak sa hovorí to je Timonius. Čaute šťastie. No dobre, a takže ja a Timonius si dáme tú škoricu a Matej nás bude kamerovať a moderovať. Macejík! Čo tu máte? Čo ti robí? Dobre. No, to sa... Ideme si dať? No dobre, takže ideme si dať škoricu, máme tu, takže nás odštartuj. A inak mimochodom je to tak, že kto dlhšie udrží aj v ústach a nezje zdu a nevygrcadil, no tak... 3, 2, 1, škorica do huby. Ja to idem dať ešte raz. Ty si nedáš Macejík? Nie, radšej nie, lebo vyšíme jak to. Dobre, zjem, dobre. Peťo, si umiem ruku. Vodou. Ale nie. Potrebujem. No dobre. To je koniec Cinnamon Challenge. Odhalil som nový pár Timonius a... Od škorice! Dobre, no daj to takto. Takto. Nie, to je vystrím. Takto. Error. Koniec, 3-0. Ešte tu budeme, ale to je jedno, koľko to je, nech je to aj 3-0. Ježiš, to sme len tak dali kabriolet. A koniec Cinnamon Challenge a... Evidaj! Fatal error. Čau.